Hi, ngasi sigi video sida akhoi rhinoplasty ki matang da discussion khar tause. Rhinoplasty haina su hai nose semba, nose reshaping, nose surgery, mimi na seasonaba maming myam se thum khatnei. So rhinoplasty have nose ki plastic surgery semdokpa nose semdokpa se. So nose semdokpa se akhoi gi different types of procedures lay sise kai lege habado hairake rhinoplasty tause hairaga one go the everything understood oibanate eyelid surgery di amaina bu khar haibi ai eyelid semninge haibada dum understood ore kare no pami se hena fold ama pame natraga skin khar ka chondharpa adu lothokning bagumba adumaina eyelid surgery se kyam kuina changani haibada hadi skin khar lothokpo oigera natraga fat lothokpo oigera mitup khar tahanbo oigera mitup handi ta jaraga fat khar lothokpo oizu everything roughly 30 to 60 minutes changba aduga magi cost so dum almost everything manawi mong lebanina dum eyelid surgery hai the answer khomba jam lai but rhinoplasty cd yamna different types lay magi cost su khenaba duration su khenaba my procedure su khenaba requirements su khenaba aduna sigi matang da khara yimena se so first of all khwaidagi common oina problem legan baze saddle nose habadi nose ki shape che sumaina leibagi mohta sumaina kutlaga leibaze so sigi part da koina kenoma fill downing skin gi makhazi da so swagi portion ze kekena tobu yai filler khar hapa yai yamna huge requirement oidragadi yam commonly taunarize silicone implant hapi ai implant the silicone nataba atopa chemical haitare PTFE atopa product ne polytetrafluoroethylene silicone digi hene kitang khapabe hele and last na cartilage isagi hakchangi cartilage use to be cartilage use to was a amount to khaya magadi khoi rib cartilage so seasonay and then nose ki manung dagi nasal septum gi cartilage so use to be ear cartilage so this the koina procedures a filler kapogi oragadi few minutes the around 5 minutes 10 minutes muki procedure oideni roughly 10 minutes higher say the silicone implant haba PTFE haba se sisina around maybe 30 minutes muki adu minor procedure do orani cartilage hapagi thabaksina khara sangani and different body parts atobadazu operation to yaroktinina sisina general anesthesia da tobana pharani and atai sigi mam sina filler d without your anesthesia ne even sigi implant hapasina local anesthesia da so filler natabida implant ki wari on tawge si akhina anything hapaze augmentation rhinoplasty kawi nose ki kutlaga leiba mafam do saddle oiba mafam do augmentation rhinoplasty augment topa so see is a local anesthesia the implant hapagi advantages sina kaino haibada quick procedure oi haksang da atopa mafam de kem tawdramina no scars adagi atopa body part ta kem pain zu leroi and cheaper option ju oi sina adagi general anesthesia da tawbusina khoina implant ama leibagi paisa changjaraga su implant ki surgery da general anesthesia da cartilage ki surgery tawbusina hena cost se dum helakani hena major operation oiduni and scars legani rib mapada khoi chest scar legani adusu as much as possible yam nan na close tawraga yarige scar athiba legani habanate but visible scar am legani habiwane aduga nose ka aduga ear gi na maning de libdo aduna scar kitang less oigani adudagi sigize akhoi gi
operation tawbagi chakcha mamangda fasting tawba blood test kaze hena tawrani and operation loraga chakcha ga taba khotaba matam khargi pung khargi and major operation tawbagi discomfort khara nausea vomiting khar tawba swine layani sisina hek loibaga yum chapa yarni home da hanba yarni and test kumbagi requirement ju less oil dubu sisina short quick procedures hakchang yam discomfort or the okagi mid semba gumba implant hapa gumba sigumba da minor operation ki type tawbi have a one sig implant hapa tabak sina now implant hapa tabak se mu general anesthesia tawbi but just implant hapa or gadi doctor su yai comment to gani hari ke matam next okagi nose ki tip se swine labor se khara hena tumhan gi hari koina kitang hena tumhan gi hari koina si wangi cartilage ki shape che kitang change to thoga size the sutures na kharphot laga lang na kharphot laga kitang tumhan bayai sisna tip plastic away tip plastic khatang to bayai tip plastic khatang to buje local anesthesia da adum to bayai then koigi nostril kharphan baje nostril broad oi baje sise koina skin side rom dang khalok thok bayai nostril gi shape change to bida nostril side to skin side to khalok thok bayai sisina nostril gi sigi portion je siga close to kan kha picture ani som skin side to kha picture ani nose se mamang di yam da broad oi kha picture ani or skin side ta yam na problem later ga nostril side tang chaw malaga di som de kha pic han bazu yai see this is examples of have this the modification yam to yari so sisina koi LR reduction ka wi mi khalna LR plasty hene zo hai kanni sizu local anesthesia da yam comfortably to pi tip plasty ga LR reduction je pull up to mina pi si animak to mina zu local anesthesia da to pi tip plasty out da bida silicone implant habaga LR plasty to si silicone implant se L shape haba di tip plasty to bida ka oidre tip jesi ki silicone gi makhar zakhrani dum silicone ji dum shape pe zarni I shape implant haina just saindang to busulai si hapamaga tip ji kha semamaga nakan gi L azu semamaga si homok to busiyai si su adum local anesthesia da possible oi aduisu khar kuigadaba malaga di discomfort or kadabu or gadi adum general anesthesia du plan to bi sinatana khoigi dorsal hump haina hump reduction nose ki bone je soina tongkhat laga leiba gumbase sisina dorsal hump kawi sise lokthok pai sise hump reduction sisu local anesthesia da tawbu yaugre tawbu yai adubu khara severe orgadi general anesthesia na hen comfortable organi si local la tawgra general la tawgra hai baze condition dui matung inna mi masaga doctor ga fazana kumna discussion toraga decide tawgadabani duration of operation to the end local anesthesia tawbigi problem se kogi dose se yam ka pazu amu ya de magi dose limit amalei then area do mafam yam ka pa di mu kitang kapado mafam yam de hina ka pagi nungai to feel to bi and then duration du zo yam operation am quit aga di uncomfortable or pi pura general anesthesia pangdar ga tumaga legi to na hena bo nungai bi then nose ki size tumzar zu swai gi saru je kha broad oi bi yaw ne khoine hek pai da asi je broad oi ga di swai je khara fracture to holaga si kitang inwards from the inside laga nose se pa pik than bayai nose ki side walls se si je osteotomy kawin si madi general anesthesia da yaw na pharni so khoina any combination to bi si myam je hump reduction ga ga di manawiya aroi hump reduction and augmentation animak mi amada tawbadi oiroi because the opposite things oire si gaisiga plus minus osteostomy tawbi plus minus diplasty tawbi plus minus LR reduction tawbi sigi diplasty is
tip se henna tum haning ba yamna perfect yamna henna ka henna tum haning ba ko oirgadi tip support oina sida zu cartilage ka hapaga zu lei sumai sum tawragadi operations henna lokhale and tip y gi akhoi gi mafam je pak mandana tip adaida leiba cartilage khar remove tawga cartilage resection henna cartilage khar lokthoga henna shape ta hanna bo hotna bi le thok lesin ka tawma ga shape to change to bi so sumaina thabak se sum kupsala agadi general anesthesia dana henna nungarak pozyawi natraga adum yani ngakang da pungama 1.5 hour 2 hours mukta lobiya ba thabak ni khalagli local anesthesia zu dum yabi and cd mi masaga doctor gi decision da lemina leire and so no surgery matang da samna haragadi sileire silicone implant se koi gi L shape implant zu lei smain tawba Asian gi damak ta sarpa kitang kuthaba kara shape chen natural look manaba size kitang kuthaba implant zu lei I shape implant zu lei makhagi se makhong ji yaw tabida nose ki nostril gi side se inkhat pa gi part se taka lei tabo origadi smain tawba zu lei and implant se ngasai haiba dumaina ina silicone zu lei PTFE zu lei and then silicone implant ki disadvantage any implant ki PTFE ki zu silicone ki zu the silicone na kitang hele problems PTFE sina anowa compound ne sina hena kitang phai hai adu silicone implants ki problems se ke no haibada koi gi migration to ba khar lengak pa proper position da chop channel lei gi dragadi and then implant exposure silicone implants in a improper positioning natraga shape size kan channel dana skin daga thindo oga leiraga size da exposed torak pa skin je soga or infection any foreign body amalibe silicone implant happy se hakchang gi part na tamina foreign body ni any foreign body label infection je kai guma tawraga hidak na phatraba hidak guli chaba injection ka ba sum phatraba lokthok trige dum phataba yawe duna silicone implant se lokthok pagi dakar lak pa yawe simiam je leirasu yam proper pazanna good technique ta tawrogati sigi chances to yam handarakani Payam Pazana Taurasu Amuk Anirakti dum Topagi chance lay 100% to on the vida me chammer to the chamber dom 16 to have the Kalantanuzu Haibangamui at the City Hoi untrained Oiba Pazana Tawa Haitaba Mina Tauragadi chances to dum Hengalakani Payam Pazan Taurasu some chances to dum lay Nina Kanle Adisu Yarigay adu thokta na ba hen injection na tawba gi wane silicone je si tawgani haina akhatana kiraga hapkanu haibana te sisina easier option ne shortcut ne sigumba problem kenom leige khala leidore na khalaga loktho agadi remove ta horagadi adum problem do loire adu implant the spend or Pasado amuk adu kara waste oi haiba khakne but no se swine lega pahaninga di obviously sigi steps adum low batamni implant adum hapatamni implant hapraga di sagi cartilage ki surgery do aduna kar major surgery ki type to oire so initially implant adum hapaga in bazina fai kai gumba sigi infection gi mong tawrakpa magi skin gi mong do chana dana any shape size ki implant hapadam exposed to gi chance la ke toba natraga magi bone and cartilage method implant do pham do chana dana migration tawraba sida sign tawraga di next step oina cartilage ki surgery do chatha bana fai implant ki surgery sina short quick and easy oibagi
ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯁ꯭ꯀꯥꯔ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯔꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯔꯇ꯭ꯂꯦꯖꯀꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯂꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯃꯦꯖꯔ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯁꯕꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯗꯦ ꯈꯣꯠꯅꯤꯡꯉꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯈꯟꯖꯟꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯔꯇ꯭ꯂꯦꯖꯀꯤ ꯁꯔꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯐꯤꯂꯔꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯞꯄꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣ ꯑꯃꯥꯎꯟꯠ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯖꯅ ꯀꯨꯠꯄꯁꯤ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯤꯂꯔꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯜꯍꯟ ꯂꯩꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯔꯔꯣꯏ ꯐꯤꯂꯔꯒꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯗ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯁꯦ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯏꯅꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯑꯦꯜꯁ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯐꯣꯔ ꯋꯥꯆꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯨ ꯕꯥꯏ